Ginanonsyar ni Gobernador Joven Miraflores nga naglabot na sa 78% occupancy rate ro 90-bed COVID-19 ward in Aklan Provincial Hospital. Tungod kara, nagdisidero pamunuan it provincial government ang provincial hospital nga temporaryo anay nga suspenderhon ro operasyon it outpatient consultation pagalimitahan maro pagbaton it regular nga mga pasyente ag pagabaton lamang it 50% ka alokasyon para sa mga regular nga pasyente subong man pagalimitahan marong mga elective surgical operations kaparehas it general surgery, orthopedics, ENT ag ophthalmology ag subong man ro OB-GYN procedures agin klaro man nga batunon gid lamang ro mga emergency nga surgical ag OB-GYN operation ro nasambit nga ospital. Nahibaloan nga hindi lamang ang Aklan Provincial Hospital ang lapit na nga mapuno ang COVID ward. Lakip na din ang St. Gabriel Hospital ag subong man ro Panay Hospital. Balita nagikan sa probinsya Aklan. Ini si Kabanderang Julito Valles Borda, nagabanderait matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.